Ecco papà, mon buon Fidelio, devi disegnare una bandiera per un paese nouvel, Rigololand, mai ad pas cap d'idee. E così deve essere questo drapeu? For colorat, m'agrada io també che sia geometrica e rectangular, come questo foglio. E se vous inspiriate della proprietà del rectangle, sabem già che 4 angli dretch. Oh, aquellos piccionos marcos d'angle sunt pulidos, pintramlas de verde, aniran plas sus ma bandiera. Mas aco suffis pas. Quina autres proprietats geometricos ha un rectangle? Mas, oh, los dus costats bels sunt de meteis o mesura. Los vau pintra de la meteis o culu. E los dus pitjos costats sunt també de meteis o mesura. Pintram-los a ital. Pincel, nous mostrons une autre propriétat del rectangle. Agachats l'artiste. Se plegam uno foglio en seguissent aquello ligno, las dos partidos se superpausan. Aquello ligno es l'axe de simetria del rectangle. M'agrado el també. E hi ha dos axes de simetria, un di lo sens de la longo e un di lo sens de la largo. Aqueles dos axes rouges m'agradon també. Los gardam per plus tard. Mas suffis pas per fare una bandiera. Per veire les autres propriétats del rectangle. E quino sono aquellos lignos che religono los sums opposats del rectangle? Se vei che se superpausan exactament, sunt duncos de la meteis o lungo. Sunt de diagonalos, che con mai lo pincel. Que nu vols mostrar a me tu compas? Les cartes entre los dos costats bels es tot son lo meteis, so que significa que son paralleles. E los pitjos sunt també paralleles. Credi que ben tot vist. Aquellos lignos colorados m'inspiran. Los angles verds, los axes de simetria roches, las diagonales blavos, las lungos jaunos e las largos oranjos. Ah, m'agrada força. E aggiusti unos maile. E pachino pulido bandiera per Rigololand.